Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Asi video anova amaga loina na miyang pham da puraga laksari ko. Akhoi gi anova akhoi gi classic Enfield gi classic ta anova gown na 350 anova launch to gi ngari ba do makal gi gari dune ado magi basic details kitang ai samlapa kitang haijar ke ado gari gi magi changes na kari kari leibo for 5 so do myam yang ga dum khangbi rani ko. Ado yeng tu ngai da I habetang gari gi look se habet kitang sum yeng mina se asin side look sai betare ko. Side look se yedum yeng man wai re ado my color option je makal mari de la koi dual tone da ani ma single tone da ani ma koi color option lu matung in ju price kitang changes lakani ado ya da my price ju khangmin or je price na koi on road da mai jara ge ado price de dum change di matam matung na update dum lai ko ado price koi on road da 260 ko adu ga koi single dual tone da color je ko adu single tone da na koi 257 smai lakani ko only 3000 mukis difference minor lai gane ko ado yeng se magi side ki smile lani aduga mamang gi leisina ko smile lai gani ko mamang gi look se LED de la ko ni ko smile turn signal mai ke no ju LED de smile la ko ni ko ji ju ko wai na ma ado color se yeng biro gari color se am thina phase ko aduga magi tire gi koi gi spoke design adagi hana ga yeng ba de sina mu premium oi ba yam phadana hele aduga somda koi gi engine gi layout to ju yeng ba yam na glossy oi ba yam na classic look ko loina na ko yam premium looks da offer to wi re aduga magi exhaust pipe ka je yeng ba da hana de kidam han phajan ba ba tare ko yeng da aduga tank hana gi adum koi 13 liters mai lakani ko magi dual tone color oi dini ko si ja aduga se sa magi lai si digital masam yaw ne ate but analog tos mai yaw ne ko adu som da meter masam yaw re ko adu so ai habit usara ke so ju on to ga yang jar ke ko smaina o phangani ko navigation ke sit lo ya ga ni ko this is 3 the fuel gi picture just the line information ji line maxi line p phajana p re ko aduga magi sina start up gi ken engine ken to wheel sile re aduga somdana indicator ko horn le re aduga bypass ki ko aduga adu season mo adjustable wire ne ko magi second ho ja brake se ko front gi disc brake okay aduga magi engine gi specification do ay aduma screen dum hapsara ge aduga magi looks maning gi kai do ay hape ngi ngan jar ge ko aduga sina maning gi looks odeni ko si loi LED dis mai la kani ko aduga sigi habit gari sigi magi mawong je khoi inspirator je khoi gi bobor gi kaino do adugi mawong habit sange bo ko adudagi inspirator tau ne na sum bet hai ko sit ki cushion jeng bi am china shop am kana oi bu na te ado long ride te yam na comfortable na thau de am ngai ka do ke no ni ko sigi design je e logo sion go classic na ta maning e pilen gi set smaina lai ke o phang ni grab handles yaw e bo aduga yeng je mai ge te feature jo mi thung hajar ke ko stage da khoi gi magi highlight my feature habita re ko adagi my brake plus lever do adjustable orani adagi magi handlebar ko style handlebar ma oire ko adagi magi new LED helm adagi LED kano pilot lamp oire ko aduga telescopic hydraulic hai tare ko mai mamangi front gi suspension je asisu khoi gi 41 mm gi oidoni ko aduga new front fender anoba sigi fender ko sigi si anoba oidoni aduga magi engine je dum hana je series 350 gi ko amna reliable oiba mongda han pi ko aduga magi disc brake ju khoi gi sigi size se 300 mm front gi ko aduga spoke type ta la ni ko tubeless ta aluminum gi kano ja adagi ai no je haje gi ba magi seat ki design sil lai je khoi gi bobor gi inspect orga saba dum design makal ni habitare sit se maong je maning gi je lok thok pa ya ba gi frame da dum lai aduga new LED khoi gi tail lamp ju anova oire ko sigi ja aduga twin shock absorber maning gi suspension je ko aduga maning gi sina mo magi disc brake se size se sigi size se lai je 270 mm gi disc brake la ni ko aduga khoi gi saka se da khoi angova yauri je si khoi gi white ball tubeless tire gi smaina high hoga moi je 130 by 90
mm ด้วยด้วยเนี่ยก็16 inch ไม่หลักนี่ก็อะดูสินี่คุยกี่สำหรับว่าดีเทลใช้ไปแต่ละดูกันเอาก็ไม่สินะสินะคุยกี่ loan กี่คุดงจ้าบ่จุดพิจารณา loan กี่ apply ตรงนี้ก็ช่วย contact number ตรง description ดับเสร็จแล้วอะดูตรงตานะบิบิยากันนี่อะดูมาด้วยนะคุยกี่ down payment เจคุยกี่ 40% ก็ down payment สมัยนั้นทำบิบิยากันนี่อะดูก็ loan กี่ tenure นะ3 years ไว้ด้วยนี่ก็อะดูก็ให้เป็นจอกว่าคุยกี่ EMI สิแกมุลากันตะกี้กันda 4 to 5ก็ช่วยมุกิสังอะดูsi depend upon their koi magi down payment do adu i makha pon adi oidoi ni go ado okay myam ngasi gi de video se swai machine jarage ado hari ba gari si myam kamai to ge have the comment ha bi ramo sa no ba koi gi classic 350 gi latest oi ba 350 da gown hai ba adu ma makhal gi gari do oidoi ni go ado yemina se ka mai interest le raga di dum hai ba jari ba contact number do description da contact to view go